Jangka Kubor. Shim Jing Smai Prangwat ki Menteri Bathamai ke Sarkar MDA2 Haraj Bhavan Hanin Kasni. Nrakhe ke Shillong Airport ya ke Yatri Sewa Diwas Mentah Kasni. Balam Khamat Ulat ke Jela UCH Vijaya Shankar ya ke Jing Rakhe ya ke Hindi Diwas da ke Jing Pelat Patba ya ke Kot Babun. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad K. Sangma Hanin Chan Niat Ulapan Kelai ya ke Jing Pat Kam Jong ki Menteri Hapok ke Sarkar Jong Hakaba Prangut ki Menteri Bathamai ke Shim Jing Smai Haraj Bhavan Balapan Smai ya ke da Ulat CH Vijaya Shankar. Kibalapan rum thamai hakakan hon menteri ki kanthom ya Timothy Shira ubrening e Sarma uba Sosthini Sotun uba Wailat Miki Shila uba Methodius Dakhar uba Sanbor Shulai uba Metba Lindo bat uba Lakman Rumbui. Kibala Shaweng nakshuki menteri Pat Kilong urakam e Sarma u Eti Mandal ikong Amperi Lindo uba Kamingwan Umbon uba Paul Lindo uba Kermen Shila uba A.L. Hek bat uba Shakler Wajri. Ka Shillong Airport kan rakhe ya ke Yatri Sewa Diwas Mentah Kasni da ka Penlong ya ki kam ki biadai ba ke jing kentiu ya ki jing sotanat ki nong le jing len bat ke jing dan bentalang jong ki nong shong shnong. Ya ki nong le jing len in pedang sobha da ka ba ai da ki sentiu bat da ke jing shat bal ai ka teng ke shat sunrai. Nalor kata kendonru ki jakai lekai ban penbernya ya ki kena ka library ka workstation bat ka jakadi ya ki mar basnahi da ki trashnong balatip kum ka afsar ya ki ba unsapli kinong le chinglet kila banya shimbanta ha ka quiz bat ka jing yakop airong ki jing examen airu nakabanta ka khamat nakabanta ka kot ka khia bat ka jen kandonru ka jing asnam a. President ke National People's Party NPP Konrad K. Sangma nin kasngi ula pediang sobha yau MP ke Lok Sabha na Outer Manipur ulorho as Yuse Shakaseng hagajihalang kebelalong Shillong. Konrad Sangma ulong bakajing Tibet ulorho hagakam bakajing pediang ke Jongki Breu ya hakaleng ke Manipur kanang penklang ya ke jing angnut jongki NPP ke baong gawe ke sur gawe ke than chate lam mingi. Konrad Sangma ula batai ya ulorho ba ulong Breu uba syai uba kot ya ke ketien bat ke kam bat ulang yalam uba aitilun. Haba penpal ya ke jing sungu ulorho ulong ba ukmi nanti banyo ke jing trailang bat ke jat benriu trairi bat ru ke jat benriu riu Kibili aduan lang hakajiya lang ki kentup ya kinoya lam barang ba jong ki NPP bat ki MLA. Menteri ketenat ki kam chung okai ubak polindo ulong nin kasni ba kajing syaweng jong na kakan hun menteri kadai karai jong kaseng hi. Habakran hakinong tok kubor ulong bakam shimladon kanu ke jinga menjur rupa hador ke jinga samban talang ya ke syuki menteri hendrai ulak kedau ya ke jinga asin yang jung bakan tok ya ke project ropeway bat ke jing pen itanat ya ke yaudu ke bapin ya ke jing pen itanat bat jing penroy ya ke jela. Haka jaka jung bat jong ubak kermen ensatung dau presiden keseng ubak met bat lengdo bat ubak lakmen rumbui. Uba polling do ula pendram jur ya ke jing syak penyap jong in sapira lengdo maunai saus nem kerta bat ula kentu ya ki kimeki pa baken da pikir bhai la ki khon ki khti hapdeng ke perthai ke bam shngan. Ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights MSC PCR kalapin par ya ke jing susi ke bakrau halo ke jing ya basang sot jong in sapira lengdo maunai saus nem kerta hanongra ha East Khasi Hills District. Ka chairperson ka agatha ke sarma kala ong baka commission kala late marmal shaka yeng ka bala mat ya ke jing susi bat pinti kena ban pendep ya ke jing don kambaro hane grims bat kala airu ya ukurwa solem shaka long yeng. Ke MSC PCR kala kentu ki patba baken ampen priang ya ki dorla ni ki video jong ki kena hakaran san social media namar ka long persya ya ka an bat la ban sya penshitam katkum ke Juvenile Justice Act. Kala bandu ya ki pulit baken tokit benya halor ka ni ka kam ka bashir kai. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor.
ban peteng biang ya ke kubur ulat ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar henen kasngi ulalam khamat ya ke jingrakhi ya ke Hindi Diwas Haraj Bhavan Shillong da ka ba pelat pat ba ya ke kot ke babun kentup ya ke jingtho jing ke start ke Kendriya Hindi Sansthan KHS Shillong ya ke kot balatho da ke Jaya Kalra ka we de ke kot jong ibat riti merthong bat ka we ke kot balatho hi do officer Hindi jong ke IIM Shillong Kaladon ru kajing pin kuburam ya ki melung na kabanta kajing no senyang jongki kajing pin ingam ya ki dur bat jing draw bala airong bat ru kajing jing hikai ya kakten Hindi da upartha salthi pande jong ka KHS kajing tmu jong ka program ka long ban kentiu ya kakten Hindi bat ban buram ya ki sab ki pong jong ki briu jong ka than La penlong ya ke jing pen khot bat jing ya lap ban pen so thu shapang ke jing khot jing suba hanen ka sing ha shilantar ka surap tura damal kre khamtam ha ka surap wa ka kre bat lowa damal kre ka bala jabo bat kanton de ki nyut ki ba jabo bala bread da ki brio ya ke ni ke jing pen khot la penlong da karera para CNRD block ningkat ka jing trailang bat ka damal kre United Youth Welfare Society DUYWS ha ka bala don langru ADC and PD DRDA Southwest Garo Hills RZD Shira bat AC bat BDO karera para Armin CH Momin ki pulet ki VEC ki rio rangpa jong ka Shillong ki sengken thai bat ki samlaru ki le shin bantalang ha ka ni ki jingpen khoi ya ka suro Chief Secretary ka Meghalaya uba DP Walang hnin ka sngi ula play ya ki Inter Office Sports Competition arajar Arpausan ha State Convention Center balapinlong da ka Meghalaya State Government Employees Federation MSGEF Kajing temu jong kajing penlong ya kani kajing ya kop kalong ban kentir ya ka mensem jong kajing ya trailang ban te ya kajing ya day hapdengkin nong trai sarkar bat ban penlong ya kajing ya kop ka bakhot bat bayat ben ya danti Uba walang ulay ro ya ka MSGEF ka balala ban pin KM biang ya ka Jacob hadian Hendriusnem balapin sengye ya ka bat ulapen pau ka jingkermen ban la ban pinlong ya ka man la ka snem halor ka dorkas bala ay da ka MSGEF uba DP walang ulapen tikna baon sara ikikat to ka ni ki jing jongki syakatana pisa tengka bat personal Ya ke program lapenya do Secretary General ke MSGEF uba B Karshandi. Ban penkut ya ke kubuar mentakastan sa sisin ngan pensngau ya ki mat bakongsan. Shem jing smai prangut ki menteri bathamai ke sarkar MDA2 Haraj Bhavan hnin kasngi. Ndrakhe ka Shillong Airport ya ka yatri sewa diwas mentakasngi. Bat lam khamat ulat ka jala UCH Vijaya Shankar ya ka jingrakhe ya ka Hindi diwas da ka jing pelait pat ba ya ki kot ki babun. Kato ka kubor ka lakut na ka AKASHVANI Shillong ha ka po prabaje nginya so bat ka AKASHVANI Delhi na ka banta ka kubor ha ka ktin Hindi bat hadin kata an sapan bot bat ka kubor ka ktin pareng ha ka por pra kat san minute ngipin kan maru ba ka por prashiteng menta ka step pinya sngo ya ka kubor na ka tan shatay lamingi kani kadai ka AKASHVANI Shillong sababan amata ya ki kubor na ka Delhi AKASHVANI